Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Hakakat kandai terik unailar arja apulai. Kipulit kiblayo jingtep na uwe nong snong. Ubasa hapo uput rekam jong lumsnong police station. Baulayo uwe phone call na uwe ubrio. Ubamla setiap itu waladawa pisa wat berngam malay persya ur lemda usiaw pisa balasya dawa. Hakakat santri unailar arja apulai. Kipulit kila penap sirip kila buat lang yuni ubalasya dawa pisa. Madhakapor kembalai BJA katba udang penyang kali hadosti hotel Larembai. Arngut kibrio kila rong jubor hapo kali jong Hakum kini kapor kipulit kila penap sirip lupa kila yobat yakini ki arngut kibrio. Yakini ki arngut kibla syakiam la itu kerteng kum Darius pakem ubalakat kandai snem kerta nakasnong mulat bri sumer. Katba arngut kiwipat kibla syakiam kili ki kenaret kibetang hapo khat prasnem kerta. Katkum kekerwok kubor balpalu Superintendent of Police ki East Jante Hills Ujakpal Singh Dhanau. La ong bah ka jing tokit kini ki arngut kilap ha bakin shulum ya kepisah ha kerteng jong wei brio uba ki shuwe itu paralog limba ke Facebook ha ka arpo artrik nailar aja apulai ha ka por gambah ndriu buji janmiet ki pulit klay akam yo essay sungo uba sa adikya is lat sutanga ne yeng sa jong ki pulit kila kenoro ba dei mu uba la telefon yu bala sha dawa pisa bala itu ro bola penyedai paralog bat ki arngut ki bala sha kam limba ke Facebook bat betharu yaki ban pha shem ya kepisah kabaula dawa na unong sha dawa pisa u isay sungo ule bala sha kem teng hagi pulit jong East Jante Hills halo ke jington kti ban permit he yu bom IED ha clear police reserve house nam arjar apway bat ulala na along hadien bulayo jomen na kaying bishar hakabayde bakani ki pulit kila register ki sa lumsnong police station bat pengat hapo ke section laispa aprapun rio shispa arpobi jong ke Indian Penal Code bat ke jington kit menta kadang ya chakmat